Dobar dan i dobrodošla u moj video gdje ću objašnjavati nešto više o kućnom treningu. Prva stvar, često pitanje koje dobijem, jel se može uopće napredovati sa kućnom varijantom treninga? Da, odgovor je da, naravno da se može. A zašto? Zato što bilo kakva aktivnost će nam potaći adaptaciju tijela, adaptaciju mišića. Prva stvar, kućni treninzi su odlični pogotovo kad nemamo vremena za otići u teretanu. Teretana nam je daleko, gubimo vrijeme ili jednostavno nam je neugodno. Ako ti je neugodno, ne želiš ići u teretanu, onda možeš kod kuće raditi. Samo koja je bitna napomena što se tiče kućnih treninga. Trebamo imati određene rekvizite kod kuće, sa sobom. Iz kojeg razloga? Zato što nećemo moći napraviti adaptaciju na tijelo ako nemamo pojedinih rekvizita. Ok, čučnjeve, sklekove, neke plenkove uvijek možemo raditi, međutim sad neki oblik veslanja dosta nam je teško ako nemamo rekvizita, nemamo opterećenja. Kućni treninzi imaju smisla za raditi sve dok nam to kućno opterećenje ne postane lagano. Zašto je teretana svakako bolja opcija? Zašto imamo više sprava, više rekvizita, imamo alata, oruđa više za koristiti. U kućnoj teretani ne možemo baš imati 100 kg tegova iz tog razloga. Za neki početak i za održavanje neko je super, a onda kasnije kad krenemo napredovati, također ću te naučiti kako u kućnom treningu uopće izvući maksimum s tim što imamo, da radimo progres. Svakako ako imamo jedno opterećenje, da to opterećenje iskoristimo maksimalno, ali onda će se vjerojatno desiti kad tada ćemo morati preći u teretanu dalje. A također mojih 40% klijenata trenira baš kod kuće, imamo vrhunske rezultate zato što smo strukturirali po njima, po njihovoj potrebi. Većinom su to ljudi koji su zaposleni, žene koje su zaposlene, koje imaju obitelji, koje rade i ne stižu ići u teretanu. Tako da one treniraju kod kuće, imamo vrhunske rezultate u samim kućnim treninzima. Idemo prvo nešto reći o samim rekvizitima. Imamo girje, bučice, elastične trake, može biti to mini band, T-rexovi, plejtovi, šipke, lopte, bilo šta. Koja je razlika sad, na primjer, u ova 3 rekvizita? Nikakva. Kako sad to? Nikakva zato što možemo skoro sve vježbe odraditi na isti princip sa istim rekvizitom. A možemo raditi i čučanj sa bučicom, jednom, dvije. Možemo raditi čučanj sa jednom ili dva kettlebella, odnosno sa jednom do dvije girije, ali možemo raditi sa elastičnom trakom. A ako ste navikli raditi čučanj sa šipkom, to se može vrlo lako promijeniti pa sa ovim rekvizitima. Tako da šta god imate od rekvizita odlično je, vrlo lako možemo iskoristiti u samom treningu, samo moramo znati kako i na koji način, te to ću objasniti sad tijekom videa, a ajmo mi sad lagano na trening. Što se tiče zagrijanja, rekao sam koliko nam je bitno. Kod zagrijavanja možemo koristiti šetanje po vani, po kući, odemo prošetati 5-10 minuta brzo i razgibanje cijelog tijela. Znači, nećemo raditi kao u osnovnoj školi, ne da nam se već lijepo vrtimo, čak pomalo i agresivno. Ok, glavu nećemo brati, nećemo agresivno, ali ramena, znači ne vrtimo ovo, već radimo pun opseg pokreta i kad se napravi ovakvih 10 ponavljanja, bome će se zagrijati ramena. 10 naprijed, 10 nazad, 10 krugova. Jedna ruka, 10 krugova naprijed, 10 krugova. Druga ruka unazad, 10 krugova naprijed. Zasuci. Cilj nam je što prije vrat nazad. Otkloni s titrajem 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Provrtimo kukove. Druga strana. Malo koljena. Skočni zglob. I šake. Odemo na pod i radimo titre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ovdje ćemo osjetiti pregibače kako se stežu. Ovdje ćemo osjetiti zadnju ložu, mišiće stražnje strane natkoljence. Druga strana, odnosno druga noga. 2, 3, 1, 2, 3 i to je to. Što se tiče zagrijavanja, naravno kod vas će nešto duže trajati, zato što sam ja radio puno skraćeniju varijantu.
Vi ćete svega napraviti po 10 ponavljanja i osjetit ćete bome i lijepo ćete se zagrijati kao što sam ja i tad ste spremni za trening. Ja ću raditi cijeli trening sa girijom, ali će biti u samom videu napravljen i trening sa kettlebellom, i trening sa bučicom i trening sa elastičnom trakom. Tako da moj cijeli trening će biti, ja ću raditi sa girijom, a vi ćete vidjeti sve 3 varijante. Vidjet ćete te 3 varijante iz razloga da možete odmah krenuti trenirati, da ne morate čekati da kupite određeni rekvizit. Prvo idemo goblet čučanj. Goblet čučanj hvatamo giriju za sami krug. Raširimo noge malo širine ramena i radimo 12 ponavljanja 4 serije. Udah, izdah. Udah, izdah. Idemo pokušati što dublje idemo. Izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Šta se može desiti? Može se desiti da ti je prelagana varijanta, odnosno da imaš premalo kila u giri, a nemaš mogućnost težih. Na koji način ćemo napraviti progresivno opterećenje? Napravit ćemo sa tim da kad spuštamo radimo puno sporiju fazu negativa. Znači idemo. I eksplozivno gore. Polako dolje. I na taj princip ćemo napraviti 12 ponavljanja. Također, kad radite, možete napraviti, i ako mi je to lagano, napraviti titraje. Polako spuštamo, odemo gore, dolje, gore. I to je jedno ponavljanje. I na taj princip možemo otežati dosta varijantu svake vježbe. Znači ovo je sad princip svega, zapravo je cilj, onaj negativan dio pokreta, onaj ekscentričan, raditi polako, otprilike 3 sekunde, dok koncentričan, ovaj pozitivni dio pokreta, raditi brzo, eksplozivno, tipa 1 sekunde. Idemo na drugu vježbu. Druga vježba nam je glute bridge. Lijepo ćemo se polegnuti, ako imate prostirku super, ako ne, uvijek može poslužiti tepih, deka, a možemo i raditi na parketu. Lijepo legnemo na leđa, noge savijemo, ne previše, ne predaleko. Nekako kad se podignemo da čini kut od 90 stupnjeva. Možemo raditi body weight, ako nam je teško možemo raditi na ovaj princip. Možemo raditi sa kettlebellom da ga stavimo na kukove i radimo podizanje. Ako nam je i to lagano, samo prvu nogu stavimo više u centar, drugu nogu podignemo i radimo glute bridge na ovaj princip. Isto 12 ponavljanja, 4 serije. Šta je cilj? Kontrahirati gluteus, maksimalno ga stisnuti u gornjoj fazi pokreta. Kad spuštamo, ne idemo skroz do poda da se oslonimo, već samo da dodirnemo pod. To bi bila druga vježba samog treninga. Treća vježba nam je veslanje u pretklonu. Jednu nogu gurnemo naprijed, ta ista noga ide ista i ruka na koljeno, pognemo se prema dolje kao počučanj, odemo u blagi pretklon, uhvatimo giriju i vučemo prema kukovima. Znači, kao da idemo staviti ruku u džep. Ruka u džep. Udah, izdah. Udah, izdah. Udah, izdah. Napravimo 12 ponavljanja jedne strane. Kad završimo, okrenemo se, radimo 12 ponavljanja druge strane. Veslanje isto radimo 4 serije po 12 ponavljanja. Fokusirajte se na to zašto su nam mišići leđa izuzetno bitni za održavanje posture, kralježnice i zdravlja cijelog tijela, pogotovo koji ima narušeno pravilno držanje, jačanjem leđa će se doista ispraviti. Četvrta vježba i malo poteža, za koju nam rekvizit čak ni ne treba, su sklekovi. Možemo raditi sportsku varijantu sklekova gdje radimo na stopalima, ruke malo širije od širine ramena. Laktovi nam ne idu van, već nam idu nam pod stupnjem od 45 stupnjeva, odnosno na rame, ne ide nam laktovi široko, ne ide nam uz tijelo, već 45 stupnjeva. Dlanove stavite ispred prsa, nagnite se, stanite na stopala čvrsto, možete i usko i široko. Idemo, 12 ponavljanja. Udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah.
Ako vam je ovo teška varijanta, uvijek postoji sklekovi na koljenima. Oslonimo se na koljena, ne radimo na ovaj princip da guzicu ostavljamo u zraku, već radimo na princip da idemo sa trupom naprijed. Ne ovo, već naprijed, tijelo nam je ravno i radimo isto sklekove. Ovo će vam biti lakša varijanta i sklekova gledamo da napravimo od 8 do 10 ponavljanja u 4 serije. I peta i zadnja vježba su nam ab crunch, odnosno radimo na rectusu abdominusu, trbušnom mišiću. Isto stavimo noge čvrsto na podlogu, možemo raditi bez rekvizita, ispružimo ruke u zrak i ne podižemo se potpuno, već dižemo samo lopatice od poda. 1, 2. Ako nam je ovako, uzmemo kettlebell, stavimo ga ispred sebe, iznad glave, čvrsto ga držite jer ako vam padne, mogu bi biti pogubno i idemo prema gore. Idemo 3 serije po 12 do 15 ponavljanja. Što se tiče samog treninga, trening nam je gotov. Idemo samo malo nešto reći o progresiji. Ako nam postane lagano, tijelo neće napredovati ako budemo u zoni komfora, odnosno u prvih 2 tjedna će nam, na primjer, ovo biti teško, nakon tih 2, možda 3 tjedna će nam već biti polagano i nećemo osjetiti nikakvu ni upalu, ni adaptaciju tijela. Ajmo nešto reći samo o progresiji. Kako možemo raditi progresiju? Možemo da povećamo broj serija sa 4 serije na 5, ali prvenstveno da povećamo broj ponavljanja. Ako smo radili 12 ponavljanja, radimo 15. I držimo se nekako od 8 do 20 ponavljanja, preko 20 ne bih išao. Također, kao što sam rekao u samom videu, možemo podići progresiju tako da radimo negativ polako, pozitiv brzo. I na taj način ćemo adaptirati više tijelo i pogoditi bilo koji mišić koji god radimo. Ono nije bilo samo u smislu čučnja, već i u smislu veslanja, bicepsa, bilo čega koju god vježbu da radimo. Također možemo podići progresiju da radimo tipove titraja, tako ćemo isto više aktivirati i adaptirati samo tijelo. I evo, došli smo na kraj. Za kraj ću samo ti dati neku osnovnu strukturu ovakvog tipa treninga. Radimo ga za početak 3 puta tjedno, ponedjeljak, srijeda i petak. Znači da imamo dan između svakako pauze. Bilo koje dane uzmeš, gledaj da imaš dan između svakog treninga po dan pauze. Također, ako imaš bilo kakvih pitanja, slobodno mi se javi. Imaš moj Instagram profil benjamin.matošević. Ako želiš mentorstvo, želiš pomoć detaljniju, slobodno idi na moj profil. Imaš u opisu profila moj link za online mentorstvo. Do sada sam pomogao velikom broju žena, osoba koji su skinuli veliki broj kilograma. Ako su mogli oni, zašto ne bi mogla i ti?